iyo uvuze Kigali wumvise ukuntu umutekano, wavuga Kigali ukumva ishema ryawe, Kigali itoshye ni njye nawe. Iyo uvuze Kigali wumvise ukuntu umutekano, wavuga Kigali ukumva ishema ryawe, Kigali itoshye ni njye nawe. Iyo uvuze Kigali wumvise ukuntu umutekano, wavuga Kigali ukumva ishema ryawe, Kigali itoshye ni njye nawe. Iterambere rirambye ririmo isuku, icyerekezo gihoraho kirimo umutekano, Kigali itekanye izira urugomo n'ubujura n'iby'agahebuzo ndetse n'agaciro, utambagira mu mujyi ukeye. Iyo uvuze Kigali wumvise ukuntu umutekano, wavuga Kigali ukumva ishema ryawe, Kigali itoshye ni njye nawe. Iyo uvuze Kigali wumvise ukuntu umutekano, wavuga Kigali ukumva ishema ryawe, Kigali itoshye ni njye nawe. Iyo uvuze Kigali wumvise ukuntu umutekano, wavuga Kigali ukumva ishema ryawe, Kigali itoshye ni njye nawe. Erega igishushanyo mbonera kirabitwereka, reka twubake Kigali izira akajagari, hehe n'ivumbi, hehe n'icyondo, reka tube simati muri Kigali ikeye. Iyo uvuze Kigali wumvise ukuntu umutekano, wavuga Kigali ukumva ishema ryawe, Kigali itoshye ni njye nawe. Iyo uvuze Kigali wumvise ukuntu umutekano, wavuga Kigali ukumva ishema ryawe, Kigali itoshye ni njye nawe. Iyo uvuze Kigali wumvise ukuntu umutekano, wavuga Kigali ukumva ishema ryawe, Kigali itoshye ni njye nawe. Isuku n'umutekano byatwaye imbaraga nyinshi, ijisho ry'umujyi wa Kigali ubungabunga ibyagezweho, Kigali utatse ubwiza, komeza imihigo amahanga turebereho, ubwiza bwawe Kigali yacu birasigasiwe Rwanda. Iyo uvuze Kigali wumvise ukuntu umutekano, wavuga Kigali ukumva ishema ryawe, Kigali itoshye ni njye nawe. Iyo uvuze Kigali wumvise ukuntu umutekano, wavuga Kigali ukumva ishema ryawe, Kigali itoshye ni njye nawe. Iyo uvuze Kigali wumvise ukuntu umutekano, wavuga Kigali ukumva ishema ryawe, Kigali itoshye ni njye nawe. Umutekano niwo utuma abatuye Kigali n'abanyamahanga bashora imari yabo
ndetse bagakora ijoro n'amanywa. Kigali nziza urarinzwe, isuku ku mubiri aho dutuye naho dukorera nibwo buzima bwiza. Twabigize ihame iyo uvuze Kigali wumva isuku n'umutekano. Wavuga Kigali ukumva ishema ryawe. Kigali itoshye ni njye nawe. Iyo uvuze Kigali wumva isuku n'umutekano. Wavuga Kigali ukumva ishema ryawe. Kigali itoshye ni njye nawe. Iyo uvuze Kigali wumva isuku n'umutekano. Wavuga Kigali ukumva ishema ryawe. Kigali itoshye ni njye nawe. Honorable Minister of Environment, Honorable Minister in the Prime Minister's Office, Republic of Ethiopia, Honorable Minister, Governor, the District Autonome of Moscow, Excellency Ambassador, ladies and gentlemen, the delegation, we are so happy to have been joined by you during our monthly Umuganda that has particularly been dedicated for tree plantation. We are so delighted that our mutual partnership, collaboration between our sister cities, our respective countries, is being strengthened now by this noble cause of protecting our environment by planting trees. So by the time we'll be coming back, we shall go on to now to make a signpost on your particular tree, and we commit that we are going to monitor so that it grows, and also going to disseminate this good practice. We've actually started with guidance given by our Honorable Minister of Environment, now making sure that the youth actually is being very much mobilized to planting trees in our beautiful city that has always been known as a beautiful and a green city. So thanks so much for contributing to that transformation. Abaturage bacu rero ndagira ngo mbashimire namwe ko mwaje kwitabira umuganda nko bisanzwe. Ibi biti twateye murabizi ko dufite gahunda ikomeye yo gutera ibiti mu mujyi wa Kigali bigeze ku 400. Amashuri yose yabaye nayo ishyizwe muri izo gahunda, insengero zashyizwe muri iyo gahunda, ibigo bitandukanye kugira ngo tugere kuri iyo ntego. Ariko natwe nabo tugakora umuhigo wo kugira ngo ibyo biti tubikurikirane hatagira icyangirika. Murabizi ko gutema igiti muri uyu mujyi ni kirazira. Ntabwo dutema ibiti ahubwo turabitera, sibyo? Ibiti turabitera kandi tukabitera ku butaka bwose bushoboka, ari ibisigara bya leta, ari imyanya yateganijwe y'ibiti, kugira ngo zibungabungwe. Abashimire ko mwabyitabiriye, kandi sinshidikanya maze no kubibwira abashyitsi ko tuzafatanya kubibungabunga no gukomeza kubitera tunabitoza abatoya. Muraramuje murakaza neza mu muhungo ugutera igiti. tubaye ikaze mu rugando Kigali. Nyakubahwa Minisitiri ushinzwe ibidukikije, Minisitiri Jindarki Mujewa Maria, Nyakubahwa Minister, Nyakubahwa Minister from Ethiopia, Murakoze.
First of all, let me introduce the members of the delegation from Ethiopia so that they raise up and they introduce themselves to you. The first one is His Excellency Mr. Mungos Palcha, is a minister from Prime Minister Office, head of the delegation. The second one is His Excellency Mr. Aklilu Taddese, is a minister for the democratic system. Three, Mr. Bakale Tijuba, he is US Coalition from National US Coalition Executive Committee. Mr. Girmacho is also executive from US Coalition National Committee. Mr. Dereje Ababe, US Coalition. Mr. Simanyo Adno is also Executive Committee of National US Commission. Mr. Kurabacho Tatu is also Tegana Tagany Kafalo is also from US Coalition. Sambatu Ababe from US Coalition. Mr. Kamrat Molda is from US Coalition. Mr. Binyan Tesfaye from US Coalition. So there are 11 members of the Ethiopian delegation. Thank you very much. Excellency Jean d'Arc Mujewa Maria, Excellency Mugos Balcha, Minister from Ethiopia, Excellency the Mayor of Kigali, Excellency Aglu Taddese, Minister from Ethiopia, the people of Kigali presented here to the event, and estimated guests. I'm delighted to welcome you to this significant occasion on behalf of the Embassy of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. We all gathered here today for a very remarkable activity for us and the generation to come as we care for our environment in order to curb the adverse effect of climate change. Ethiopia has pursued the Green Legacy Initiative of His Excellency Prime Minister Dr. Abiy Ahmed, which engaging a massive tree planting initiative with an ambitious goal and achieved of planting more than 20 billion seedlings in a span of 4 years as a positive contribution to mitigate the climate change, agricultural development, huge number of job creation, and creating safe future for the generation to come. This is a clear indication that Ethiopia are very passionate about caring for the environment. Ethiopia as a nation is very passionate about building a green economy, and we are also understand Rwanda as a country with common values, and this is equally passionate about environmental protection. The Embassy of Ethiopia in Rwanda has a great honor and appreciation for His Excellency President Paul Kagame for his leadership to change, and his government and the people of Rwanda at large for the commitment to change and to create for the life-saving climate and other development endeavor. The green environment we are enjoying today is an outcome of an intentional and a strategic investment on green legacy initiatives. The leadership of Republic of Rwanda deserves utmost appreciation to the achievement in the environmental protection. Rwanda's proactive approach to putting the environment and the climate change at the heart of the country's policy is something
celebrate and also learn from Rwanda was one of the first countries to ban plastic bags and is committed to landscape restoration. As highlighted, Rwanda and Ethiopia share many great common values in many other aspects as well. Our hope is to continue the build on the common values as we strengthen relationship between the two countries. On behalf of Ethiopian Embassy in Rwanda, I would like to thank the government of Rwanda, Ministry of Foreign Affairs, and the International Cooperation, Ministry of Environment in Rwanda, all experts and youths who are taking part in this crucial activity of planting trees. And similarly, I would like to thank the government of Ethiopia, Prime Minister Office, Ministry of Foreign Affairs of Ethiopia, the Youth Initiative Group for the initiation and the cooperation of the very important program of today. I take this moment with heartful gratitude to thank all of you for making it the event today and for taking part in for a better environment. May unity, peace, and a strong partnership continue to flourish between our two nations. Thank you very much. Murakuze. Thank you. Thank you so much, Ambassador. Tumwongera amashyi Ambasaderi wa Ethiopia. Ubwo ubutumwa bwiza tugejejeho, ashimira Perezida w'u Rwanda kandi ashimangira ko umubano w'ibihugu byombi n'u Rwanda ugomba gukomera. Kandi avuga ko igihugu cyacu gikwiye kugira kurangwa n'ibidukikije harimo kuba dufite ibiti byiza yavuze mu ibara ry'icyatsi. Hano dufite ibiti byiza bifite amabara meza y'icyatsi, igihugu gitoshye. Ashimira n'igihugu cy'u Rwanda ku iterambere rigezeho n'ibyo Perezida wa Repubulika agejeje ku gihugu n'abanyarwanda muri rusange. Muri makeya ubutumwa bwiwe naho bwaganishaga, ashimira u Rwanda. Nawe yarakoze cyane, turamushimiye. Thank you so much, Ambassador. Welcome again. Turagira ngo twakire Minister wa Cote d'Ivoire, Augustin Tiamo. Come here. J'invite le ministre pour transmettre le message du Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Madame le ministre de l'Environnement, Monsieur le ministre de l'Éthiopie, Excellence Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le maire de Kigali, Excellence Madame l'ambassadrice, je ne m'attendais pas à avoir la parole ce matin, mais ça me donne aussi l'occasion de vous dire le mot que j'ai appris dans votre belle langue, Murakote. Je suis venu avec une délégation de Yamoussoukro, qui est la capitale de la Côte d'Ivoire, et une école qui s'appelle l'École nationale polytechnique Félix Houphouët-Boigny, avec mon jeune frère le docteur Diaby, qui est le directeur de cette école, son directeur adjoint qui est avec lui, et il y a quelques dames avec nous aussi, directrice de la comptabilité, secrétaire de direction. Juste pour vous dire que, comme chez vous, nous aussi nous donnons de la place et de la valeur aux femmes. Nous sommes venus regarder, écouter, apprendre de vous. Et depuis lundi que nous sommes là, nous avons écouté, nous avons vu et nous avons déjà beaucoup appris. D'abord la façon dont vous nous avez accueillis, Murakote. Merci beaucoup. L'expérience que nous vivons aujourd'hui, le premier président de la Côte d'Ivoire s'appelait Félix Houphouët-Boigny, qui nous a appris beaucoup de choses. Et il a une phrase qu'il disait, « Gardez-vous de détruire ce que vous n'avez pas créé, la nature. »
Depuis que la Terre a été créée jusqu'à aujourd'hui, ce sont des milliers de siècles qui ont été nécessaires pour créer tout ce dans quoi nous vivons. Nous devons le préserver, l'enrichir, le maintenir et le transmettre, mais pas le détruire. Et on m'a traduit, Madame le ministre, votre discours. Deux choses. J'ai proposé au maire un jumelage entre Kigali et Yamoussoukro. Et je lui ai dit que nous allons peut-être commencer par faire un Umuganda chez nous aussi. Et j'ai entendu aussi de la bouche du porte-parole de l'Éthiopie, dans nos pays, rien n'est possible sans volonté politique. C'est l'occasion ici pour moi de vous demander d'être notre intermédiaire auprès de son Excellence, Monsieur le Président Kagame. C'est lui qui a pensé, qui a voulu, qui a conçu tout ce que nous voyons autour de nous, et vraiment voir sa route éclairée par quelqu'un qui est lui-même éclairé. Je crois qu'il n'y a rien de mieux pour faire avancer un pays. Nous savons d'où vous venez. Nous avons vécu nous aussi dans notre chair toutes les souffrances que vous avez traversées. Et nous voyons maintenant où vous allez. Nous en sommes admiratifs. Et nous sommes venus nous inspirer de vous. Parce que nous avons tendance, excusez-moi, à regarder vers le nord. Et nous avons décidé de regarder aussi vers le sud, entre nous. Et personne ne viendra développer nos pays à notre place. Nous devons prendre ça en main, nous-mêmes, et parler à nos populations pour que nous ne devenions pas le pays pour elles. Parce que le même président Houphouët-Boigny disait, on fait la politique pour les autres, pas pour soi-même. Et nous qui nous sommes engagés sur la route de la politique, nous faisons la politique pour eux, pas pour nous. Donc merci encore, excusez-moi si j'ai été un peu long, mais je vous ai parlé avec notre cœur et nous sommes venus pour vous dire qu'en Côte d'Ivoire, vous avez des sœurs et des frères. Merci beaucoup. arakoze cyane minisitiri yavuze cyane ko nawe ku mubano w'u Rwanda n'igihugu cyabo hano muri Kigali cyane cyane anava kuri politiki nziza ya Perezida Paul Kagame yo guteza imbere abanyarwanda n'igihugu ko n'igihugu cyabo nabo bayihuriraho kandi ashimira ibikorwa byiza u Rwanda rumaze kugeraho mu gihugu cyo kubaka igihugu nyuma ya jenoside. Ngira ngo iyo message yiwe cyane ndagira ngo uyu mwanya twongere twumve undi mushyitsi minisitiri muri ministeri Ethiopia. Welcome honorable. Maramuse እንደምን ቆያችሁ እዚህ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ደግሞ Good morning ladies and gentlemen. Your Excellency Jaldake Mujoa Merea, Ministry of Environment, Republic of Rwanda. His Excellency Ambassador Dawa, Ambassador of Ethiopia in Rwanda. Excellency the Mayor, this is the beautiful city of Kigali. Distinguished guests, representative of youths from both countries, ladies and gentlemen. At the outset, on behalf of the Ethiopian youth representative and on myself, I would like to thank the government of Rwanda to arrange this very excited occasion with the cooperation of Embassy of Ethiopia, where we can plant trees and the seeds of African fraternity to strengthen African solidarity and Pan-Africanism.
We gather here today in the beautiful city of Kigali to mark the first phase of our consecutive programs that the government of Ethiopia has launched to expand the Green Legacy Initiative in sister country of this Rwanda. Kigali is one of the destination cities among other selected neighboring countries and cities where Ethiopian youth traveled to plant trees. In this regard, I would like to take this opportunity to thank the Embassy of and the whole Rwandese for the warm welcoming and hospitality according to us since our arrival in Kigali. I'm confident that you would enjoy the time that we are going to spend together by planting trees and strengthening our fraternity and solidarity in the face of multifaceted challenges that we continue to face as Africans. Essentially, the world is risking a direct existential threat as a result of rapid climate change. This change has adverse consequences on the people of the world in respect of their identities and locations. We Africans, even though we contribute less greenhouse emissions compared to those developed countries, the adverse impact that we continue to endure is severe and getting worse by the day. Today, extreme storms, hurricanes, wildfires, heat waves, and floods are using immense days and distractions to humanity. Africa is at the receiving end of these natural climatics created by fellow human belonging somewhere in other parts of the globe. Huge economic losses that we are experiencing today are also the consequence of climate change. Therefore, preserving our natural environment by planting trees is the right thing to do, and that is why we are here gathered here today despite our differences in our way of lives and political persuasions. I'm confident that our effort would enable us to leave a green legacy footprint for the next new generation. Your Excellency, Mr. Ambassador, distinguished guests, ladies and gentlemen, the government of Ethiopia, under the leadership of His Excellency Prime Minister Abiy Ahmed, launched the Green Legacy Initiative in 2019 as a response to complex environmental problems, preventing global warming and enhancing suitable development. The purpose of our trip to Rwanda is, therefore, among others, to share experience, to arouse you, the youths, to contribute your share in planting trees and further expanding the Green Legacy Initiative that would enhance our fraternity and solidarity to the benefit of our people and natural environment. Initially, the vision of Ethiopian Green Legacy Initiative was plant 20 billion trees in 4 years period and to become a green society by planting various types of eco-friendly seedlings in the country. As a result, by mobilizing massive million peoples of Ethiopia during the span of 4 years,
We plant more than 25 billion trees have been planted across the country. Moreover, close to 786,000 permanent and temporary jobs were also created, of which 390,000 are women who managed to generate around 7.3 million Ethiopian birr income with. It is also worth mentioning that Ethiopia ranks third after China and India in planting trees in this world. Your Excellency Minister, Excellency Ambassador, Excellency Mayor, distinguished guests, ladies and gentlemen, the Green Legacy Initiative has also registered remarkable best practices and the success stories that should be carried forward to next stage of our endeavors to protect the environment. While planting trees, we do focus on high value plants and indigenous vegetations which have food security benefits to our communities. Post-planting care activities also resulted in the survival of seedling over 80%, which is higher than the global standard of 70% survival rate. Therefore, I would like to urge you to take care of the trees so that they can survive for the next generation, as early the minister has said. This planting African fraternity program possible that would enable to renew our commitment to deepen and broaden our bilateral relations to the benefit of our environment, peoples, and countries. In conclusion, let me take this opportunity to thank the Rwandan government and the mayor, the Kigali, and the village, the community, as well as the government and the people of Rwanda, from the bottom of my heart for your unforgettable hospitality. We are enjoying in your beautiful country and very clean city, Kigali. It is my strong belief that the cooperation and the close partnership between Rwanda and Ethiopia on this issue of mutual interest would yield fruits for our peoples and countries. May God bless the people of Rwanda, the people of Ethiopia. I thank you very much. Thank you so much. Nagira ngo numire Madame Ministre ariwe mushyitsi mukuru muri gahunda aze atugezeho ubutumwa bw'uyu munsi. Murakoze. Honorable Minister. Murakoze cyane. Honorable Minister in the Prime Minister's Office of the Federal Republic of Ethiopia and your delegation, Monsieur le Ministre de la Côte d'Ivoire et votre délégation, bonjour, good morning. You allow me to speak in Kinyarwanda so that I have more connection to my people. Abaturage beza ba Rugando, namwe bashyitsi bahire muri kumwe natwe, turabashimiye cyane ko mwaje kwifatanya natwe. Ngo ndabwira abashyitsi ko mwaje kwifatanya natwe abaturage ba Rugando kugira ngo tubereke uburyo u Rwanda rwishakamo ibisubizo no guhangana n'imihindagurikire y'ibihe. Nimwiha amashyi.
ngira ngo murabibona yuko dufite abashyitsi bavuye muri Ethiopia n'abavuye muri Côte d'Ivoire baje mu Rwanda. Ntabwo ari uko baje gutera igiti, baje basanga dufite iyi gahunda n'ubundi. Ariko ngira murabizi ko imihindagurikire y'ibihe ni ikibazo mpuzamahanga, ni nayo mpamvu gikwiye igisubizo mpuzamahanga, gikwiye imbaraga mpuzamahanga. Kuba rero baje kudutera ingabo mu bitugu nabo bagashyira itafari kuri uyu muganda wacu, nibyo gushimirwa. Mubashimire mu bampera bose. Gutera igiti ni imwe mu ngamba zidufasha guhangana n'imihindagurikire y'ibihe, ariko si yo ngamba yonyine. Hari ugutera ibiti, hari ugusibura imirwanyasuri, gushyira amaterasi y'indinganire aho bishoboka, kuvana inyubako mu bishanga. Ngira ngo murabizi yuko ibishanga ni nk'impyiko z'igihugu, kuko nibyo biyungurura ari imyanda, noneho bikaduha umwuka mwiza duhumeka. Turifuza yuko abaturage ba Rugando twabona ibiti byinshi biruta iki ngiki twicaramo tukumva amahumbezi. Nimurebe igiti kimwe abantu bakicaye munsi, byagenda bite aha hose huzuye ibiti, tukajya tuza tukaharuhukira, abana bagahakinira, mbese tukumva tunezerewe kubera ko twabanye neza n'ibidukikije. Mu by'ukuri rero iyi foto y'igiti kingana gutya mwicaye munsi ibatera imbaraga yo gukurikirana ibiti twateye, ibatera imbaraga yo kwamagana uwo ari we wese wakwangiza igiti. Dutere byinshi, tube turetse gutema nibigera igihe cyo gusarura n'ubundi tuzahura nka gutya, tujye inama y'uburyo dusarura. Turumvikana uko tujya inama yo gutera, mujye mureka tujye inama yo gusarura. Kandi ubundi no mu gusarura, iyo utemye kimwe utera bitatu. Muri iyi gahunda rero yo kugira ngo tugire umujyi mwiza ubereye abawusura, ubereye natwe ubwacu twihereyeho nk'abanyarwanda, turifuza ko buri rugo, nibura buri muntu ugize urugo atera ibiti bitatu. Ubwo niba ufite abana 5, tuvuge niba ufite abana 4 nawe na madamu, ubwo dutegereje yuko urugo rwanyu ruzatera ibiti 18. Tuvuge ko mu rugo ntaha hariho kubitera, nta kibazo, ngwino ku muhanda ukwegereye uhatera igiti. Ku nzira munyuraho mutaha muhatera igiti. Si ngombwa yuko twese tuba dufite ahantu hahagije ho gutera ibiti, ariko nibura uvuge ngo kuri iyi mihindagurikire y'ibihe natanze umuganda ku gihugu cyanjye kugira ngo duhangane n'iyo mihindagurikire y'ibihe. Kandi ndabizeye n'igihugu kirabizeye yuko namwe muhangayikishijwe n'iyi mihindagurikire y'ibihe. Ubundi ubusanzwe nta nubwo twagombye kuba dushobora kwicara ahangaha, hagombye kuba hari imvura itubuza no gusohoka mu nzu. Ngira ngo mwabonye ko imvura yatangiye kugwa mu kwezi kwa 11. Ubundi mu kwezi kwa 9 twagombaga kuba dufite imyaka mu mirima, kandi koko yari ihari, ariko yarumye. Yashoboye kuzamuka, yarumye. Mu by'ukuri ntawe utabona ko dufite imihindagurikire y'ibihe. Izuba ricanye gutya mu mpera z'ukwezi kwa 11 ntabwo twabyigeze. Turabyumvikanaho, ntabwo twabyigeze. Ndetse no mu kwa 12 izuba rizaba ricanye. Nta handi igisubizo kizava ni muri twebwe. Uburyo tubanye n'ibidukikije, uburyo turengera ibiti, uburyo turengera ibishanga, uburyo twongera ibiti aho dutuye. Byose
tukagenda dufatanya kandi nidufatanya ngira ngo abanyarwanda tumenyerewe kwishakamo ibisubizo. Ubwo rero kuba twafatanyije na Cote d'Ivoire tugafatanya na Ethiopia nuko sitwe twenyine dufite iki kibazo cy'imihindagurikire y'ibihe. Ni ikibazo mpuzamahanga, ni nayo mpamvu gikwiye ingufu mpuzamahanga, twese tugafatanya. Iyo tuganiriye nabo muri Chad batubwira ko ubutayu bugenda buri mwaka bumanuka kilometero ebyiri. Ubwo rero ni ukuvuga ngo nabo aho bari gukora ku buryo ubutayu budakomeza kumanuka budusanga. Tugerageze rero tugire igihugu kitagira ubutayu, tugire igihugu gitoshye kibereye buri wese, kandi abashimira bivanye ku mutima kuba mwazindutse muje kuba igisubizo cy'imihindagurikire y'ibihe. Mwakoze cyane kandi uyu munsi